Go otlela a se mošomo o mothata ga kalo ka fao dikhamphane tša dilori di roba molao ka go thola badudi ba go tšwa dinageng tša ka ntle. Seo ke go ya le ka baotledi ba dilori bao e le go maloko a union ya bašomi ya All Truck Drivers Forum le ba Allied South African Movements. Ba re baotledi ba go tšwa dinageng tša ka ntle a se ba swanela ke go hwetša mešomo ya go ba baotledi ka mononageng. We want truck driving to be reserved for South African. Truck driving is not a scarce skill. We have a lot of drivers here in South Africa, but they are at home unemployed. The employers are the ones and the bargaining council creating this problem because they don't want to comply with the law. Baotledi ba hlole ba emešitše dikarolo tše dingwe tša toropo ya Johannesburg nakong ya ge ba gwanta ba swere diplakate tšeo di bego di tšweletša dingongorego tša bona. Ba thušetša gape ka go tloša ditšea diswantšho goba dicamera ka gare ga dilori tšeo ba di otlelago ka ge ba re seo ke kgatako ya ditokelo tša bona tša go ba le sephiri. Sometimes we use it as a toilet because sometimes you sleep on the game reserve, you can't go out at night. You have to use that truck. But now they put cameras. Mogwanto o bjalo ka wo o bo rulagantšwe ka KwaZulu-Natal le hono. Go bo go sena batlhankedi go tšwa lekgotleng la ditherišano mererong ya megolo ya bašomi go amogela lengwalo la dingongorego.